Тепсуйлав комиссиинже вежі гуна бұны сазылав бедемледі везене шереплетреш. Чуваш пачалық канажын тыдыме менле пулетада Россия пачалық думенже республика интересезене камзем хюделеш. Леонид Петров, корреспондент, қалазыгдардать. Республикари тепсуйлав комиссиин пайда жезем ларура сазылау тересте кылдык сырытнине жиреплеце протокол зенялы бусреш, пиджецем мартреш. Комиссия председателя Александр Цветков суйлав нихшангинчен дергелі булныне бавартре. Выл сынав жезене журналистене тада суйлав жезене тавдуре. Азырғаны хышпыршитменліге тепчезе тивешлі ежуны земдыва сыне галары. Каласпуат партия земде, тада кандидат земде шак суйлау әждібдасыне хиришлемеші, ширпедеші. Иккімі шуынде халық сынап жезем, хастар құтсынашы шак суйлау зене. Тада шәнел хойне еврліх шак суйлаура пәдем участықсем, видеокамерзем тивиштеріне көпере биді бұлышы суйлауа сақуна пағынулы иртерме. Пәдемлі дюдырық Россия парламентенже малашнеде Анатолий Аксаков тұрыжы. Волканаши пармандатлы округра херахперді өйде утмаутватты 20% сазы бұқса, хыйн вырне сықлазақ варны. Патшалық думин саккірмеш сазывне жавынбегех, Шубашкарды пармандатлы округпа херіге яғын процент сазы бұқса Алла Салаева суйланны. Шавынбауынан шивах күнзенже халхи үш вырне прахмадевейт. Партизене илзен Чувашинре паремеш вырына Единая Россия духна. Иккемеш вырында КПРФ. Вищемеш Справедливая Россия патриоты за правду партии жинна. Ундан ЛДПР. Пилик процентра нытларах сазы бухнезен реденче шене партия новые люди. Патшалық думинже хыш партия менжухлы вырын нижына сыне федерации жайынже датса бареш. Чуваш патшалық канажынчи пуганзине мінле пайланы тебірернерен балы бұлі. Унжухне республика парламентжен шене сазыфры депутациям парремеш ларва бұштарынеш. Патшалық канажынже бұре хирахтвады вырын. Візенчен шуррине пір мандатлы округсенже суйланны депутациям еженеш. Тебір шуррине партизен представителезем. Суйлав бәдемле деведырых Россия думиде Чуваш патшалық канажыде тепреншенелеш. Депутациям шандарна сымақсене мінле бұрнышваныне шивах вғытрах хаклама бұлі. Чуваш Енгваром Леонид Петров, Виктор Степанов.